bantay Golgotha di lansada basmasum tay amin in karuna makaru ngatu inipturana utut kinsana inturedna nasukat wenagayus ditarana para lang kanya ken para ken ka when Jesus jay krus inted na tibiyag na imakin sa kana inlansada amin dagitoy naramit na dito'y daga gaputi kasta launay nga ayat na Okay, ada kami dito'y Badakbak, Taklan, Bukod. At kas makikita yun dito'y site at agburburat kadanom sulfur. At isunod tayo iti picture wanuruangan ti Hadis dito'y Bukod. Iso nga amin tayo kuma, biliban tayo the word of God nga one day dagitihaan nga masave nga tatao nga kararwa mapanda ijay uneg na daytoy. So nga we need to receive Jesus Christ now as our Lord and Savior. Hallelujah. Praise God. Ala. Siap. Oke, tayo di bangir mana? Ayan na, di ba panan terbay? Gay, menit talaga boy. Papa, dito kakak. Ay kayos na, may mayat sina. Gawin. Ay, tayo di impierno. Paano? Picture. Kantay pa lang ba? Tadi no.
kayo nga kapaya-payang kita ta. Tuno dati na abutan dita. Na ilamaw din si Kimon. Wapay din na. Nalun ko na. Ay, DJ, abot-abot DJ, DJ, pinit na po. Kita mo, kita. Manato, karyatan niya po. Kita mo din. Idra ito manan nga paset. At makita tayo man lang na ito yung danom nga burburak. At perming nga napudot na ito'y. We believe that ito ay connected, ijay Hades, ijay under the earth. Kaya ito ay the evidence that impierno ada ijay inside the earth. Kaya adon na ijay souls nga dayday. Iso nga kada tayo nga si bibiyag, we need to believe in Jesus, we need to believe in the salvation that we have received in Christ. Nga yung offer ni Apo Diyos para kada tayo. So and kas makita tayo dagitay dado mga banda ijay ket kasla septic tank ti angot na perming kasla CR. So talagang worse nga talaga iti Hades or impierno nga may bagbagay di Bible. So we need to believe in God through Jesus Christ His Son. Tatapay lang nga si bibiyag tayo. At ni Apo Diyos di mangusar dito yung mang touch kumay di puso ti tao nga mang-receive kini Jesus as their Lord and Savior habang nga nasa papay. Praise God. Jesus inay dito'y tapno mangisalakan tapno aming nga mamati kenkwana madaan da biag ngagnanayo hindi nagungan ni Jesus na panjay langit tapno sa ganan natay pagyanan kalpasan na agsublin tumanen tapno may natay alaan Jesus ti ari sadyay na santuan na syudad ngayon tay pagyanan ladingit kinrigat awantun sadyay awantun ti malmaldan makita tay tunti Diyos sadyay awanen sang sangit sakit ken patay nanamen tay tunti kinarang ay ragpoken ragsak nga di agsarday Jesus ti ari sadyay na santuan na syudad ngayon tay pagyanan ladingit